administrativnom prelazu Merdare već 6. dan nalazi se 40 kamiona i šlepera koji prevoze robu na Kosovo iz centralne Srbije. Pored magistralnog puta Niš-Priština nalazi se stotina kamiona koji takođe čekaju dozvolu za ulazak na Kosovo sa robom iz centralne Srbije. Na carini u Podujevu kažu da se još uvek sprovodi odluka vlade Kosova o zabrani uvoza roba iz centralne Srbije, a kamioni koji se nalaze u međuzoni između dva punkta moći će samo nazad u Srbiju. Do sada nije bilo nikakvih promjena. Još je na snazi odluka vlade Kosova o zabrani uvoza srpske robe na Kosovo, kao i zabrana ulaska dokumenata sa pečatima Republike Srbije. Vođeni su razgovori da se međuprostor između dva punkta oslobodi, ali kamioni mogu samo da se vrate nazad u Srbiju, a ne i da se roba ocarini. Ti kamioni nisu ušli u carinsku zonu Kosova i nije započeta procedura carinjenja. Vozači kamiona koji već 6. dan čekaju da pređu administrativnu granicu, danas su obišli predstavnici lokalne samouprave iz Kuršumlije. Predsednica opštine Vesna Jakovljević razgovarala je sa vozačima i kazala da lokalna samouprava nema ingerencije da rešava problem na prelazu, ali da može da izađe u susret vozačima. Lokalna samouprava i opština Kuršumlija naravno da ne mogu da reše ovaj problem, ali mogu da pomognu ovim ljudima koji se trenutno nalaze na našoj teritoriji. Došli smo da sagledamo njihove probleme i osnovne potrebe koje imaju dok su ovde. To su znači potrebe za vodom, hranom i ono osnovno snabdevanje ćemo nekako da im omogućimo da ovde, bar zbog toga da im olakšamo ovaj boravak ovde. Vozači kažu da veoma teško podnose čekanje, jer nemaju ni vodu ni hranu, a kako ističu, u pojedinim kamionima se nalazi kvarljiva roba. Ne možemo nazad, gde nazad da idemo? Nema ni vode, ni gde da se okupamo, nema ništa. Niti ima prodavnice, niti ima išta. Od srede stoji ovde, flaše pucaju, teče reka pored kamiona. Preko 10-15 paketa je puklo od sviju kamiona. To je velika šteta. A šta ovo curi? Coca-Cola. To se vidi da je Coca-Cola, nije, ne znam šta. To curi, to je non stop. Do donošenja nove odluke vozači će morati da čekaju jer ne mogu na Kosovo, a zbog kilometarske kolone i nemogućnosti da se okrenu ne mogu ni nazad u Srbiju. Putnički saobraćaj se odvija neometano i nema gužvi na ovom administrativnom prelazu Srbije i Kosova.